Yare na rwa Meru ni bombeta kuthobakia ngimbĩria ndiunga yao ntere mwanya cia Meru kenda gutara kariwega bwao kwandikithio goti bwao na chomba filing returns mbere ya mwaka jwa kithirikari juri kama bisaba na arua madungite ntere cia muthara kangeta maili 3 KK ilare mutuate antubetwe kiengu na kurikiria farm Ntûmîri yao ni kiri Akenya batigatigwe ome batichokete returns ciao haria nja ya weru ikugwatanirite na kambuni ije tora muthuri muri ukia gutumenyithia Ntuku ya mbere ra Weru TV na Weru FM bagwatanite na Kîrî bombete ndunga yo kuthirunga ntere cia Meru na kionde kingi ndikomenya kariba Meru mandeje gekera deadline ya gufile return tariki 30 tariki 30 mwezi uyu wona mwezi wakeruka yakinya tariki 1 olingo baini ya ngirichi returns omwaka na returns rato file dai ira deadline tariki 30 mwezi yo nicha kumalasia June mpaka hii June yenye tuko kabisa hiyo financial year to file returns sheto nyoge na gora bikibiki nyoge na gora munda yaku kana nyako ende munda ote nyako ende munda ote na tax compliance. Tunaelimisha watu kuhusu kufile returns, tunawasaidia kurudisha returns na pia tunawakumbusha kwamba deadline ya kufile returns ni tarehe 30 mwezi huu wa 6 2026. Alright, rware tuko mbere hirato mbeta kwethera tukiwatanira na KRA kulio lunkandene Meru County tukerikana ciakari ntuko kaikuthira ciao wakomba kwethera we file returns ciaku na Ntûmîri rato yetene ground name wake KRA kaitene kaibombeta kwethera bakibwetha cia mubango yoyo kethera yoreyo muthu mno araba ugite mutondoro na pini ya KRA ona kinya kithote andiki no buri gucokia return iji returns zinarudishwa na kila mtu ambaye ako na KRA pin, sio kwa mtu ambaye anafanya kazi peke yake. Kwa hivyo mtu ambaye ameregister KRA pin, aliye na kazi, aliye bila kazi, sisi wote tunafaa kurudisha returns. Na nĩ tariki 30 cia mweri cia kinya kithota cyo return iji kwamba kwithwa kwina nthinje deadline ya kinya kwamba kwithira keringa wa baini ngiri ile kou ciumerie ikinye kana kinya tumira thimo yaku konto kunde kurore 24 hours ombe kwithira make sure uko tax compliant by the time mweri yoyo kuthira oigoro bantu wa Meru kana Kenya mzima wala sauti yo kuigwe ira tukwaria mugambo wetu uciumanirie na gwiye o file taxes yaku na ifiri utibio kurucio nombi ya yukendeka yire iriete muno ndeka 3 na mantu yonthe ndumeni sasa ende burabe babata kumenya ni ati na utokeritani iji wethi moneku o aukaja. Tunawajulisha Wakenya pia kwamba tuko na simplified solutions za kutusaidia kurudisha returns. Kwa mtu ambaye ako na smartphone anaweza rudisha via WhatsApp. There is a number that we have 0711099999. Nirudie tena 0711099999. Ntûmîri iji ikethwa gitana mbere kinya mthajo ruju bakwethera tweta ntere cia tigania tukambiriria nchero kenzae tukekeluka inyama wa twakinye Gembe South alafu tukomba kwethera tukethira iria Mikindori muthuri muri uki Weru TV mutire kangangi.